Reka twongere tubasuhuze kandi tubahe ikaze bakunzi bacu ba Deep News TV, twizere ko mumeze neza cyane mu bice byose muherereyemo kandi bigiye bitandukanye. Uyu munsi na yaye makuru twabateguriye, Ngabonziza Auguste wamamaye mu ndirimbo Asira yamaze kwitaba Imana. Ngabonziza Auguste, umwe mu bahanzi bo hambere wamamaye mu bihangano byamenyekanye mu myaka isaga 40 ishize, yitabye Imana asize uburwayi. Ngabonziza yari amaze igihe arwariye mu bitaro bya kaminuza bya Kigali CHUK. Amakuru agera mu itangazamakuru kandi avuga ko uyu musaza yari amaze igihe arwaye kandi arembye. Ngabonziza yamenyekanye mu muziki wo hambere muri l'orchestre Sitandiz ya mbere ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Iyi yayishinganye na mukuru witwaga Ngayisonga Bernard. Yagize uruhare mu ishingwa rya l'orchestre irangira mu mwaka w'2000. Yashinganye na Niko Bisanzwe Andre. Orchestre irangira yakanyujijeho cyane ahazwi nko kwa Rando, yataramiraga buri wa gatandatu gusa. Hagana mu mwaka w'2007 nibwo iyo orchestre yaje gusenyuka bitewe n'impamvu zitavuzweho rumwe hagati y'abari bayigize. Ngabonziza yamenyekanye mu ndirimbo zirimo Rugori Rwera, Asira, Have Wisiga n'izindi zitandukanye zatumye aba umwe mu bahanzi bafite izina rikomeye mu gihugu cy'u Rwanda. Naho kandi Samia Suluhu agiye kurahirira mu muhezo. Perezida Samia Suluhu Hassan wa Tanzania kuri uyu wa gatatu Ugushyingo 2025 arahirira mu muhezo mu kubungabunga umutekano w'uyu muhango. Ubusanzwe muhango wo kurahira kwa perezida waberaga kuri stade ukitabirwa n'abaturage babarirwa mu bihumbi, ariko uyu munsi ko bigenda kuko urabera mu ngoro y'umukuru w'igihugu kandi n'abaturage bemerewe kwitabira. Abayobozi bakuru, abadiplomati n'intumwa z'ibihugu zituruka mu mahanga nibo bitabira uyu muhango. Byitezwe ko umutekano w'ingoro y'umukuru w'igihugu uraba wakajijwe birenze ibisanzwe kugira ngo hatagira abadobya uyu muhango. Iki cyemezo cyatangarijwe kuri televiziyo y'igihugu ku wa 2 Ugushyingo 2025, cyafashwe nyuma y'aho tariki ya 29 Ukwakira abaturage benshi batangiye imyigaragambyo yamagana amatora y'umukuru w'igihugu yabaye uwo munsi. Aba baturage basaba ko abanyapolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi babujwe guhatirana na perezida Samia Suluhu nka Tundu Lissu w'ishyaka rya Chadema ko bafungurwa amatora agasubirwamo nabo bakemererwa kwitabira. Tariki ya 1 Ugushyingo Chadema yatangaje ibiro ntaramakuru AFP ko kugeza uwo munsi abantu batari munsi ya 100 bari bamaze gupfira mu myigaragambyo. Ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu ryo ryagaragaje ko abapfuye bagera ku 10 gusa. Komisiyo y'amatora ya Tanzania yatangaje ko Perezida Samia Suluhu yatsinze ku majwi 97.36%. Abakandida 16 bari bahatanye basaranganya ko atageze kuri 3%. Chadema yamaganye ibyavuye mu matora. Naho kandi Perezida Ndayishimiye yagiye gushigikira Samia Suluhu. Mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere tariki ya 3 Ugushyingo 2025 nibwo Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yageze mu mujyi wa Dodoma aho yitabiriye ibirori byo kurahiza Samia Suluhu Hassan wongeye gutorerwa kuyobora Repubulika Yunze Ubumwe za Tanzania. Nk'uko byatangajwe n'ibiro bya Perezida w'u Burundi mu itangazo yasohoye kuri uyu wa mbere, uru ruzinduko rugamije gushimangira ubushuti n'imikoranire isanzwe hagati y'ibihugu byombi. Amatora yabaye kwa 29 Ukwakira 2025 yasize Samia Suluhu Hassan yegukanye itsinzi ku majwi 97.36%, ariko anasiga imvururu zagaragaye mu bice bimwe na bimwe by'igihugu aho batavuga rumwe n'ubutegetsi bashinje komisiyo y'amatora kutubahiriza amahame y'ubwisanzure n'ubutabera. Ibirori byo kurahirira biteganyijwe ko biri kwitabirwa n'abayobozi batandukanye bo mu karere barimo n'abakuru b'ibihugu bya Afurika y'Iburasirazuba. Perezida Ndayishimiye yitabiriye ibi birori nk'ikimenyetso cy'ubufatanye hagati ya Bujumbura na Dodoma ndetse n'uburyo bwo gushimangira amahoro n'ubufatanye mu karere. Perezida Samia Suluhu Hassan wungirije Perezida John Pombe Magufuli kugeza mu mwaka wa 2021 yabaye umugore wa mbere uyoboye Tanzania. Yiyemeje gukomeza politiki ivuguruye, kwimakaza uburinganire n'iterambere rishingiye ku bufatanye mpuzamahanga. Niba uri umugabo uzaza ufungura ikibuga cy'indege cya Goma, Nanga abwira Tshisekedi, muhuzabikorwa w'ihuriro Alliance Forever Congo ribarizwamo umutwe wa M23, Colonel Nanga yakuriye Perezida Felix Antoine Tshisekedi Kilombo wa RDC inzira ku murima ko nta bushobozi afite bwo gufungura ikibuga cy'indege cya Goma. FC M23 itabigizemo uruhare. Nanga yatangaje ibi nyuma y'iminsi mike Perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa butangaje ko icyo kibuga kizafungurwa mu byumweru bike biri imbere kugira ngo kijye gikoreshwa n'indege ziri mu bikorwa by'ubutabazi. Ubutegetsi bwa Perezida Tshisekedi
kandi biciye muri Minisiteri y'itangazamakuru n'itumanaho akanaba umuvugizi wa guverinoma ya RDC Patrick Muyaya bwavuze ko leta ariyo izafungura kiriya kibuga kuko ariyo yonyine ifite ubwo bubasha. Muyaya mu cyumweru gishize yanditse ku rubuga rwe rwa X ko kongera gufungura ikibuga cy'indege cya Goma bizakorwa gusa mu bubasha bw'inzego za leta ya Kongo kandi bigendewe gusa indege zigenewe ibikorwa by'ubutabazi zizajya zikora ku manywa gusa, si uruhurirane rw'umubyeyi w'u Rwanda cyangwa aho rw'umwana warwo. Mu 2023 Colonel Nanga abinje ku rubuga rwe rwa X yavuze ko bitangaje kuba nyuma y'amezi 10 Perezida Tshisekedi aribwo yibutse ko muri Kivu zombi ari Abanyekongo bakenewe gutabarwa mu gihe ubwo imijyi ya Goma, Bukavu yafatwaga yarahise abahana biciye mu gufunga amabanki, ibyagize ingaruka mbi cyane ku baturage. Nanga kandi yagaragaje ko bidasobanutse uko Tshisekedi yahisemo kugirira impuhwe bari abaturage mu gihe mu byumweru bike bishize yabarasagaho akoresheje za drone z'intambara. Yavuze ko bimaze iminsi bibera muri Kivu iyo biba byarabereye mu gice Tshisekedi akomokamo atari kuba yarahise afunga banki n'imwe yaho. Ku bwa Nanga ati kuri Tshisekedi Burasirazuba bwa Kongo bufatwa nk'igihugu cy'abanyamahanga bitewe gusa nuko abahatuye ari abaswahili kandi bagenzi babo i Kinshasa n'ahandi bafatwa nabi umunsi ku munsi. Nanga yabwiye Perezida Tshisekedi ko niba koko asigaye yiyumvamo ko akwiye gufasha abasivile kugira ngo bongere kubaho mu buryo busanzwe, yakabanje gufungura amabanki ndetse akanohereza urujya n'uruza rw'abantu n'ibicuruzwa. Yavuze ko abasivile batagira umuco wo gusabiriza kuko ari abantu n'abakozi cyane. Yavuze ko abaswahili batagira umuco wo gusabiriza kuko ari abantu b'abakozi cyane babeshwaho n'ibyo bakuriye. Yasoje agira ati niba koko wumva uri umugabo uzaza ufungura ikibuga cy'indege cya Goma bitagizwemo uruhare na FCM 23. Abakunzi bacu rero ba Deep News TV mu nkundire amakuru yacu twari twabateguriye tuyasoreze ahangaha, ahubwo tubabwira ati niba ari ubwa mbere dusuye nyarukira munsi y'amakuru urabona ahantu handitse ijambo subscribe cyangwa s'abone kugira ngo nyine ujye uba uwa mbere mu kubona amakuru ndetse n'ibiganiro tugenda dutambutsa umunsi ku munsi. Ikindi kandi muduhe ibitekerezo byanyu, igishima, ikitugira inama ibyo tugomba guhinduramo mu makuru ndetse n'ibiganiro tugenda dutambutsa umunsi ku munsi. Mukomeze mugire ibihe byiza, Imana yo mu ijuru ikomeze ibane namwe kandi turabakunda 100%.